Huh? What? 32 years old? 23. Holy smokes, she is young. Mabuntag mga best mga Mayang buntag sa nitanan karon nami diri sa Dumaguete. We are quarantined as ever. Diri kami pwede mo gawas-gawas, so magbuhat na lang kami challenge karong adlaw. Pero diri kami nag-check-in sa Aburis Pension Home or Aburis Country Villa. Hotel. So swerte kayo mi kay diri mi niabot katong na-lockdown ng Negros. Asti kayong Aburis. Syempre tungod na si Tita Irma. So, thanks you. Salamat ninyo. Siya ang nanay naman diri sa hotel. Siya gabantay na mo. Yeah. Tapos mayaw siya musayaw. Basin unya, musayaw na siya para nato. Okay, go Taana. Go. Sige, so karong adlaw, we will guess the... Last na din! Go. Sige, so... Yes na. Yan, what's up? Karong adlaw, mag-guess kami sa age sa mga top 10 YouTubers dito sa Pilipinas. Yan, salamat. Okay. Sige, we will guess the ages of these YouTubers. Si Tata Irma, basin... Tatay! It's init, it's hot. Go. Pasaylo. Okay, complete. Alright. Tatay, nanay. Nanay Irma. She doesn't know any. She doesn't know these, but based off their appearance, we will guess their ages. Ako, di ko kabalo sa edad nila. Siya. I don't watch YouTube. Yeah. But these are the top 10 YouTubers, so you probably recognize them. Mga puro hapon man eh. Hapon o Korean. Filipino siya? Ha? Oo, Filipino. Okay, again. Go. Sige, so una sa tanan, ang usa sa pinaka-sikat diri sa Pilipinas, si Ranz. So, syempre, he is known for his dancing and his challenges. So, sa imong tanaw, nay, dili tay, pila iyang edad. So, musulat mi sa papel. Ting. Cute man yan po, ah? Cute yan. Sige, so doon ang tapakita ninyo. 1, 2, 3. Oh, it's backwards. Ilang guess ninyo? 23. 23, 24, 22. 22. I mean, he's baby face. Check na mo sa famousbirthdays.com. Ranz Kyle, pila iyang edad. 22 years old. Oh! Bata pa di ay. Basta Pilipino, dili mailhan. Stilan. Sige, 1 point for Zoe. What is the consequence sa loser? Comment again, guys. Next up, we have got ang igsoon ni Ranz Kyle, si Niana Guerrero. So she has like 9, happy na 10 million subscribers. Grabe. She's dating him. So, must be similar age. Dating. Igsoon. Oh. What's that mean? That's siblings. Sibling! Come on, good niya. So, sikat po ni, mayo. Different name. Mayo po siya masaya. Okay, not dating. That's weird. My bad. Dungan ta. 1, 2, 3. 16, 15. 10. Niana Guerrero. 14. What? Oh my heck. 2006. What'd you guess? 15. Daog si nanay. 15. Whoa! My age. Holy crap. I guess I'm way too old for these Filipinos. Sige, ang ikatulo, si Camille Trinidad. So, babae na siya sa Jamill. This is usa ka love team dito sa Pilipinas. Si Jamill, wala ko kakita og edad sa lalaki sa Jamill. So, si Camille na lang, yung babae sa Jamill. I'm guessing young now. Okay, kaya ni mo? Kaya. Sige, dungan ta. 1, 2, 3. 22, 22, 25. Camille Trinidad. 23. Daog ta duha. Check. Ikaw na kay, duha ka points. Ako, usa. Check. Siya, usa. I'm on the leaderboard. Well, I'm not on the leaderboard. You're on the board. I'm on the scoreboard. Sunod, we have Alex Gonzaga. Kailan gani? Si Alex Gonzaga. Kailan mo yan na? Oh, kailan mo? Kailan mo yan? Yung mga artista pa niya. Artista ko po. Artista niya ka. ABS-CBN? Or GMA. GMA. NBA. Basketball yan. Si Alex Gonzaga, murag bata pa niya. Pero pwede sa mga 30 ka din. She could be anywhere from like 18 to 30. Why are Filipinos like this? Sige, dungan. 1, 2, 3. Yeah. 26 ako ah. 27. Stop guessing my guesses. I mean, I know you might have
Alright, once I tinood, si Alex Gonzaga. Huh? What? 32 years old? I didn't fact check this website, but Seems legit. I think it's legit. So, 27, you won. How many points? 3? 3 points. 3, 1, 1? 1-1. Kung ba si Tita ganina, kay di siya kaila sa mga YouTube stars karon. Pero siya ang leader karon. Grabe, dayaon sa Search. Kini na babae, sikat ni siya. Tungkol, sexy daw. Si, sa diay? Ivana Alawi. Ivana Alawi. So, mura siya artista gyud sa mga TV shows. Ambot. Kita lang ko niya sa YouTube. Yeah, I think she's a celebrity, not just a YouTuber. Ah. Okay. Ambot. Pero dagan siya subscribers, so mag-guess na ta. 1, 2, 3. Go, Ivana. 31. Yours. 25. 24. Ooh. I've no idea. Sige. Sige, Ivana, don't let me down. Ay, di siya makita sa famous birthdays. She's not on famous birthdays. She's not. Dili di siya famous. Sige. Please search sa Google. 23. Holy smokes. She is young. That's yours. Pila yung guess? 31? Baliktad siya ni Alex Gonzaga, no? Okay, Gonzaga. Bata mo. Gani. Pero si Ivana, tigong na ako. Old kayo siya. Huwag kayo. That's yours, uy. Me, I'm winner. Winner. 2, 3, 1. Okay. Next. Usa ka comedian sa YouTube, one of the founding fathers of YouTube diri sa Pilipinas. Maragdungan sila ni Dasovich. Si Lloyd, Cafe, Cadena. 1, 2, 3. Fire. 28, 29, 32. Sorry. Sige. Hey. 26. What? Pili mo? 28. 4 points na na. 28. 26. Mas tiguang ko di ay siya. Ako, April 93 siya, September 93. Bulan na. Bulan, no? Okay, next. And hot. Let's wrap this up. Woo! Okay, lagan. Ako ipakita ang mga nindot na picture niya dire. Huwag ko siya tanawad. Okay, lagan. Wow. Lumay po niya sa YouTube. Bata di Gano, ikaw ang leader ka ron. Grabe yung mga guesses. Sige, 1, 2, 3. 23. 30. 23 and 30. Muna siya mga naong sa mga Pilipino. Dili yun mailan. 23. Ako, 29. 28. 28. Ay, salamat. Na point. Whew. Alright, 28 years old. That is 4 points? 2, 4. No more guessing. Michelle D. You know Michelle D? Michelle Dye or Michelle D? No, I don't know. Jamaica. Yes, I think she does make it. Come on, tiguang bata. Bata. Bata pa niya. Sige, 1, 2, 3. Go. Sildi. 27, 28, 25. Dang, I hope she's old. Sige, si Michelle D is 28 years old. Oh! 3 points. Congratulations, target 28. 2, 3, 2, 3, 4. 4. Let's go 4. Catching up, Tita. Coming for you. Yeah, I guess. Sige! Ay! We all know him. Oh. If you're Filipino, si Will Dasovich. Kailan gani? Will Dasovich. Oh, Kailan? okay, again, I said PBB. Oh. Yeah, I guess. Updated din, I guess, sa TVB. Si Will Dasovich, he was the first vlogger I watched when I tried to learn what vlogging is. 1, 2, 3, go. 30, 27, 29. Alright, man. Please be in the 30s. 28. Oh. What? What happens when we're both in the middle? Not you. You lost. Both us. Rock, paper, scissors. Battle, battle, pick. Bato, pick. Alright, 5 points for Tita. 2, 3, 5. Sige, si Pamela Swing. Di ko sure kung artista ni siya daan or YouTuber, pero sikat siya sa YouTube. Si Pamela Swing, dancer ni siya. Guess na to. 3, 2, 1, 22. Dang it, I was gonna guess that. Okay, sorry po. Oh. Yes. Kita sa ila. Uy, tempo, tempo. 24, 23, 21. Amo na ko'y Rock, bato, bato, paper, stick. scissors. Rock, paper, scissors. Ah!
3, 3, 5? Yes. Ay, nako. Sige, last but not least, Yes. Syrian siya, si The Hungry Syrian. So, bago na siya sikat kayo tungkol sa iyang mga generous givings. Oo. Kaya lagani. Konti. So, sige siya hatag sa mga pobre, mga kinahanglan. So, The Hungry Syrian, na siya yung bigote, which may add some years. You go first, please. 1, 2, 3. Surprise, you're not playing very well. 28, 29, 26. Sige. He's your age. But he's so. Grabe, nahilan mo eh. This is 96. Ay! Ay, klaro. Kung sa'yo tinood. Well, the internet's never wrong. Sorry, it's 24. If you're not 24, Hungry Syrian. How old are you? Sige! I lost. I got 3, you got 4, you got 5? Yeah. 5 mo? Woo! I'm younger than you. Sige, so ako nag-build eh. Si Nanay Irma. Yay! Pili si Tatay. Pero si Nanay Irma nagdaog. Siyang kulbat kanina. Sabi na, hindi siya kabalong sa akon. Search pa ko. Nag-search siya daan, nagdaya siya. Yeah, international man ako Daya. research. International. Hollywood star. Ako ba? I-search niyo mo? Yes. Hollywood star. Hollywood sila ang mga... Yeah, hindi ay disqualified. Bisan. Paano ko kabalo sa inyo ang mga kuhan? Research dito ko dito silo. Sayang kayo ang mga artista sa US. Pero mga Pilipino, dili dyan mailhan ka. Kita mo karon. Kung tigo ang bata ka naon. Baliktad. Sige, so muna siyang challenge karon. Muna siya ang lingaw na mo kay stranded kami sa usa ka hotel na Everest. Check it out. After this pandemic has passed through. Unsa last words nimo? Again. Another. Maura? Mora to. Maura to. Secret to, secret. Secret. Sige. Stay tuned. Subscribe sa iyong TikTok. Kay mayo siya masayaw. You wanna give them a sample? Sample? Unya na. Unya na. Sige. Unya na. Sige, sama sa pagtanaw. Oh, okay. Mo. Tanan! Woo! Heck yeah. Good job, Tita. Ling inita. Uy, wala na record. Won't you sing for me till we fall asleep? The night is young. Won't you sing for me? Won't you sing for me till we fall asleep? The night is young. Won't you sing for me? Won't you sing for me? We do it on